babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza Congolais ya Brazza nga Congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te, frontière ezali mapota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kaboli oza Angolais anga na kaboli oza Congolais ya Brazza Congo RDC non soki osali bongo obebisi pambate les trois Congo et kotambusa Afrique mokili mobimba. Alors surtout tosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, les Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tulingidi tuzana biso kimia surtout biso batoto kumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo ezali Angola, Angola ezali Congo ezali Zaïre. Tika te okumisama na kolo mina seko na njutu pena milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba, Europe, Amérique, Asie na Matei. Nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Peut-être tambarsa mokil mobisu ndenge Nzambe apesi luisu yango. Kasi pana tina l'orgueil il faut ngai. Mutu wana yete. Ye kuna yete il faut ngai kaka. Soko tosale ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te. To yiba malamu ete oyo mpe azali Nzambe lokola ngai moko. Soko topesa na ndenge wana kilo antuka tata Nzambe na kolo Yesu ni musantu akosepela biso. Sinon na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso. Na kati na Afrique mpasi ezali. Na kati na Afrique mpasi ezali. Pwana nini? Pwana bozangi loko wana. Toloki bokonjo badi kolodi bosote. Tokoluka kayango solo apamba teto tuni na banganga Nzambe ya ndenge na ndenge. Pas spécialiste batundi. Kasi pamba teto seto mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwa na tolaka bamumbu. To yibi na biso kotanga français, kuluba minoko ndenge na ndenge wana to kadisi tokuki te. Eloko izangi biso. Nous allons commencer notre soirée spirituelle. Et pour commencer, nous demandons le chant ensemble un moment analyse. Silwanzambi ukantila mukimwana kyame ngela mese salukyangu nzanzambi Silwanzambi ukantila mukimwana kyame ngela mese salukyangu nzanzambi tusadile salukya Nzambi mukieleka tusadile salukya Nzambi mukieleka enzamvimba mangitwa fuluka tusadile salukya Nzambi mukieleka tusadile salukya Nzambi mukieleka enzamvimba
kwenda tusadile salukya nzambi mukieleka 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 tusadile salukya nzambi mukieleka enzambi mamangitwa fuluka tusadile salukya nzambi mukieleka 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 tusadile salukya nzambi mukieleka enzambi mamangitwa fuluka Vuvukyame nzambya moyo ado 1 2 vuvukyame munzambya moyo kemuwantwa nzako ngatukonzo vangwa kyanza yayi vuvukyame munzambya moyo kemuwantwa nzako ngatukonzo vangwa kyanza yayi tusadile salukya nzambi mukieleka 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 tusadile salukya nzambi mukieleka enzambi mangitwa fuluka tusadile salukya nzambi mukieleka 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 tusadile salukya nzambi mukieleka enzambi mangitwa fuluka tusama munazula pase mwana mwante afilila tata nzambi mfumu yesu tata simufumu pele vanlongo papa mbukyake twisili kuswari onsuguna vula tulombela jo tushingita wanga mambo meno manlongo pasi twasoba njatulu zetu ija papa tulombele lwavuata yandi utulonga lukukyake pasi mana makavuwa papa matuka kwangeye mpema tusiamisa muna lukukulu lwetu tukala ibeto papa lukaya pe bana bena munanjila pasi balulakandu akambete bafulweki swara ya wonso ntusiliyo vama kumeno manlongo munkumbase mani mwande fanya amen Au nom du Père, qui Papa Gisolo Lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, le Messie Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimangu Kiangani. On est aujourd'hui le 10 septembre, l'an 2015. Nous nous trouvons au sein de la communauté de Tata Kimbangu, le Kimbanguisme en France, plus précisément à la paroisse Lumière de l'Église en Europe. On est monté à la soirée spirituelle, Congo, qu'on appelle en Congo, Longo. Pour le partage de ce soir, comme il est de pratique, selon la recommandation de sa divinité, Papa Diangenda Mouti en 1985, nous allons dans un premier temps lire ce que j'appelle souvent la constitution humaine, les textes de loi, les 10 commandements. Nous allons le tirer dans le livre de rappel, le 5e livre de Moïse, autrement dit Deutéronome, le chapitre 5, du premier verset jusqu'au 21e verset. Vous m'excuserez, mon document sacré, il est dans la langue d'Éden, la langue que j'utilise comme travail, ma langue de travail qui est le Congo. Donc ceux qui ont apporté leur document sacré pourront suivre au fur et à mesure avec moi, selon ce que je vais lire. Ainsi, je vais pouvoir lire les 10 commandements au nom de la Sainte Trinité, le Père Papa Gisolo Lukelo, le Fils Papa Dialungana et le Saint-Esprit Papa Diangenda Buntima, qui est donc Papa Simon Kimangu Kiangani. Au premier verset, il est stipulé ceci. Moïse, Mose, wa kutikisa Israël diadio, wa vovoko baou,
Isayele nawe mina yensiku mingina kulukamba bwabu mpasi lwa lunguka myo ye keba ye vanga myo. Au deuxième verset nzole yave nzambi eto wavanga luwawa nuye beto olebi yave 3 yave kavanga luwawa nulolo ye masemetoko kansi wavanga lo ye beto kibeni tubabo twena moyo bwa vava bwabu. 4 ya yave wavuva ye beno zizi muzizi mutia va mongo. 5 tano mundangu yina munu ya telama vakati ye yave ye beno mukulukamba mavova yave kadilo mona wonga mutia kala tombu kava mongo ko yandi wavova samba nulo 6 muno iya venzambi aku yakuvayikisa munzi angipiti munzu akinanga. Sambodia 7 kukalani enzambi zankaka ye monoko na 8 nana kukivangilandi kitekiko kakifwani kina lekwa kina muzulu volekwa kina vava ntoto volekwa kina mulangu kuntia ntoto ko. Voix 9 kufuka manani bio vo sadila bio ko kadimono yave nzambi aku inzambi akipala ivutudilanga mami mamase landu mubana na teye mbadu ya ntatu ye ya mubanga kumbelanga 10 sabu 10 kanti yilevu kilanga na teye funde kezimbanu mubanga kunzolanga yikebanga ntikuzani 10 musi 11 kusajilani nkumu ayave nzambi akumunkatuko kadi yave kana nungisa muntu usajilanga nkumu ani munkatuko 10 yezole sabo 12 banze lumingo mbasi wakeba kukia longo bonzo wakukembi yave nzambi aku 13 sabo 13 lumbu samba nu unasala yesala salubya kubyabyo kanti 14 kumia kanti lumbuke nsambodia ilumingu lwa yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana kwa bakala vo mwana kwa kento ko kasilu kwa bakala vo silu kwa kento ko kangombe aku vo pundago vo bulu bya tuluka ko kanzenza ko wena yaku mungude mielo myako mpasi sielo kyaku kya bakala yesilu kwa kento bavunda bonso ngeye 15 sabu 15 bambuka moyo vongeye wakala nanga munsi angipiti yevo yave nzambi aku wakuvaikisa muna koko kwa ngolo ye koko kwa lambuka ikuma yave nzambi aku wakukamba mukeba lumingu lumbuke lumingu 17 nusa vosesi vumina saku yengudi aku bonso wakukamba yave nzambi aku mbasi wazinga lubya bingi yetomanitu munsi yina kuvana yave nzambi aku 17 kuvonaniko 18 kuyanganiko 10 kulabulaniko akumole so 20 kutani kimbangi kya lufunu mumfinanga nabuko
kuzini nani moyo munkazi amfinanga nako ko kuzini nani moyo munzo amfinanga nako ko kamuvya dyandi vosielo kyandi kya bakala vosielo kyandi kya nkento ko kamungombe ani vompundani ko ye kamulekwa nkutu kya mfinanga nako ko. Au nom du Père, Papa Kisolokele, le Fils, Papa Delungana et le Saint-Esprit, Papa Dengeda Guntima. Le texte, le partage de ce soir, journée spéciale, quand on est le 10 septembre, je l'ai tiré dans le livre, toujours de notre collaborateur, notre ancêtre, prédécesseur, Moïse, dans son troisième livre. Le troisième livre de Moïse, au chapitre 4, verset 14. Plutôt 3. Au chapitre 3, excusez-moi, c'est le chapitre 3 du livre d'Exode, deuxième livre d'Exode toujours, au chapitre 3, verset, c'est très succinct, mais on développera pourquoi, au verset 14 jusqu'au 15e. Non, je vais arrêter au 14 pour ceux qui ont le document pourront compléter ça à la maison. C'est simplement expliqué, c'est succinct. Je vais aussi lire donc toujours au nom de Papa Kisolokele le Père, le Fils Papa Dialungana, et le Saint-Esprit Papa Dengenda Guntima, en la personne de divinité, Papa Sima Gima Okianga, l'Esprit de vérité. Toujours, excusez-moi, de ma langue de naturel d'Éden, petit Congo donc. Nzambi wa vofa kwa Mose, mono ngena, yingena, wa vofa diaka, ebu una vofa kwa bana Israeli. Monongena wamfidisi kwa beno munkumbwa se tata Kisolokele mwana tata Lungana ye mwana ovela tata Ngenda Guntima itata Simoni Kimangu Kyangani tout ça wanlongo tata Kisolokele lukelo ngeyi mpe verset kadi wa sola nitu tukale 12 février 1914 wanlongo tata Lungana Kyangani ngeyi mfumoto Yesu Kristo mesi ya mvolozi nza wasola vo wabaka diaka gensuni kya kunsentangu le 16 août 2016 yewan longo tata Ngenda Guntima inge tata Kimbangu Nzole kine wasola de vo vutuka diaka vantoto le 22 mars 1918 yewunu kiki wona yeto kadi le 12 octobre 51 uzitakimpa mu Yerusalemi bagidi nkumbu tata Kimangu Kyangani putu lendo yo bankasa bakile bokila anga tukolo semulwanza wunu kiki kinalumke mpila ngaka kadi tuna le 10 septembre ngonda masanza yi muna tuku dia mfu kwa beto mkabi kadi bya mpabe yilus bya kimbangizme tata Kimbangu man sunidi wo vova yeto lumke katulendi kyosa yambula ko tuvitika bambula nga moyo konso kantawo tentanga yimani kadi lumke sunidi 10 septembre kuna mbaza sada idiawo bitata Kimbangu ngeto songele nkenda zako tukebele fude mvibe tukezingi wote mafua konso mwana wele nguna waiwa ngasusa kya tumithanitu ewawo tuveni ngolo tutongele kokela ya longo iyayo tusisa mfumo longo tata Ngenda Guntima isekle yayo tomuka ngokela ilongo ikelasi ya mbote eluvamu bika beto bana bakutumgira kaka tupaka mana mangi nkanda moto ziuli mamvovu wangeye ntangwa luta te wuli ko kusamuna bika kala yeta tata Kimbangu matuvuva ngibe nakala ntwalisi bana bana mutaka kakumusa mpila tuvena bakumoko tusilivuvu kuntwala mibao bisa kala zibintwadi na maonso akukwikilanga bali kukwikilanga tuvena bakumoko tata Simoni Kimangu Kyangani bovenya ko matatu kadi makumi matatu nonse zo tolonga tilemisa benelo ko pasi bonza ekalepi una wisa ngese tata Kisolokele mwanta tata Lungana yo mwando veta Ngenda Guntima itata Simoni Kimangu Kyangani fuma longo tumanga maonso amen. Je regarde l'horloge, il est exactement 18h, pratiquement 19. Le temps nous est imparti.
Au nom du Père, donc, Papa Kisolo Kelo, du Fils, Papa de Lungana, et de cet esprit Papa Dengeda Kuntimo, en la personne d'activité Fassimo Kimbangu. Aujourd'hui, mon partage au sein de la communauté sera un peu spécial. C'est vrai que nous avons lu le texte, deux textes. Le texte de la constitution humaine, c'est l'expression que j'aime bien utiliser. Pourquoi j'utilise les commandements comme étant la constitution humaine? Moi, dans le cadre de mes recherches, au sein de l'UJKI, ici en Ile-de-France, on m'a donné la charge de la recherche. Et dans les recherches que je mène, et donc avec la pratique de la science Mandombé, faisant usage des pratiques de la science Mandombé, les trois quarts, le jeu de mots, et me basant évidemment sur les fondements des langages sur terre, donc le Kikongo, le Belchedek, le roi de Salem, le Père, parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Adam, comme vous lisez dans le texte de loi, le texte de la Genèse,